Asante mantemo national security for ne won akwaje Akom Axel Load Station ye no wo afija kwabre north mensi no aboso ni nyina ne so hunu se sika kɔ no ekokɔ nkrofo bi ebotumu ntine wo se abane ni ko ho teme kasa Alhaji Abubakar nje ya wo deputy regional security coordinator ena won kyerɛ se wo munya asa atuchire ne nei wɔn abo ede ewura ho sika no ba bia de ekɔ nkrofo botumu no so sene aban ede no amansan chiame kwadwo bi mreku etwaso. Another yabepiemu ewo Akom Axel Load no ewo afija kwabere mensin mu ewo Asante mantem ha na ne nyina ne se national security ewo Asante mantem ha enei wo mo na abetiki over ewo Akom Axel Load ha a wo kire se wo hwe katahye bi a akoso ha abusumi nsiani a wo mo anhwe amfom sa antom dwumadi so animu ya sika enyunifa ha no enya asem ketwa. Deputy National Security Coordinator, some of the youth ebimo trucks are parking as drivers na nipa ne doso. So I have to move in and find out what is happening. Nti mi ko mu no mi hu se nokre se bibisa ekoso. Eno no mi ankasa me ba be ye hu hwehwe mu. Even 9th of June year ye wo mu year me ba ya se na ye supervisor ha. Nti na there is this information say June 4th June anopa. Omo enya tracks no 9 omo je omo nyina 20,000 enti me fa omo achi ko check omo records book no na tracks 9 20,000 times 9 which is 180,000 right me share records nim no na ba ko pe na ya enter enu achi na Kwame Yellow a wono na ye NDC organizer of Jakwa Abere Mensin mu ere to so se omo fra ban se omo nani emra ha pa na sika enwunu ha no enya asem ketwa. Yes raban say Axel Load sika from neck on sika dey yes you take over am say nyamla kwan so am aba beje oma de oma no kredie no ene papa yoro nya adwuma say dey youth na ye wa ha no so no yes you no be because ade na we constituency yen tran ma ma boni nkoso ye ba ye ensem bia ete ye ne say wo hwe cars akese do na etwam wa ha ebinumu emfa scale no so ena scale no so krampu no mo che say wo mu adwoso dodo na emasika e wasa benya wa ha no wo mu entimi nya etiene ya national security abamu yi obra won sa to so ehwe say adwuma pa betima koso e wa ha amansan chia me kwadwo bi mreku ama ne bo Asante mantemu.